meto namaso umuye uyeradinya mi kesi ampose ushira ayekasi wameso wadu na ushe kumeso sorry nyina ewurade wuchi mefirimu mediasida brewo ushira ayekasi wameso Mobrohunu atomiso nyame ewurade meto namaso umuye uyeradinya mi kesi Namo Mobrohunu atomiso nyame da 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 akwanyi namo uyeradinya mi kesi namaso umuye uyeradinya mi kesi ushira ayekesi wameso Mobrohunu atomiso so yina ewurade wuchi mifirimu timidiasida brewo enti dada akwanyi namu mediasida brewo nyame da 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 akwanyi namu mediasida brewo misi Mobrohunu atomiso ajawadu na uye gumeso nunti ewurade meto namaso umuye uyeradinya mi kesi Serious area, Madomo, Cosimra area. Ewurade meto namaso umuye uyeradinya mi kesi Ewurade meto namaso umuye uyeradinya